Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. तेरा अब्बू का लुंगी में केला मिलेगा, हमसे भिड़ेगा झमेला मिलेगा, बड़ा ठेला मिलेगा, तेरा चच्चा का अंगना में लेके अपना गोदी में हार 맞아? 맞아 그래요? 아직 걸어봐요. चला मारे 아시게 뭐래? 저기를 그런지 아바라. Siapa? Pangkasiray. Kata kamay. Besu akan apa ya? Toro payo, asin apa ya?